continue on tonight. Ja sam Aleksandar Krstić, ja sam došao iz Čikaga i ovdje je odlično, ekstra. Ćao, ja sam Danijelo Zimković i sa Hamiltona sam Kanade i super mi je na Srbijadi, svaka čast. Organizacija prva liga. Ja se zove Nenad Pogonja iz Hamiltona, 21 godinu sam u Kanadi, 19. Srbijada. Mogu da se zahvalim ovime domaćina na vrlo dobroj organizaciji i mnogo im hvala i neka ovako se ljudi ugledaju kao ova Srbijada, takva neka bude i druga Srbijada. Ja sam Dušan Obradović. Vidi Srbijan, ja sam Tito! Nisu bili baš tereni, tako kasnije. Steko! Ćao svima, ja sam Dimitrije, dolazim sam iz Srbije, zadnji 3 godine živim ovdje u Americi. Dolazim iz Washington DC-a. Sve super, organizacija, hrana, fudbal, sve za pohvalu, pogotovo noći život. Treba kad radim tamo, a ne kad ne radim sad. Sad. Well, I like it. I like everything about Serbia. I wish I could go there. Vidimo se i večeras, ja mislim, žurke, after parties, piknici, momci ovdje, šta da vam kažem. Vidimo se na sljedećoj Srbijade, Milwaukee, čao, ljubim s vas, pa.